Afe kwasinsia ewo nkomodi enti kwasimpacho onkomo no Mr. Shasie. Okay, mama kwa manso na me ne owura Wisdom Boatin ona ye assemblyman ma de hye wo Senya electoral area ye no Ayawaso North municipality. Na nse se be kaya enka ne aban so afo na ohwe enwuma na adansie ensem so. Owura tacha na beto dwa se NIMA mama obi ye pese ye si village a honem ti amanfo ate san potebo no ye edwire omodan egu. Assembly ne ho ebeji mu so omo nso epe baabi e de asi omo ankasa office etoma shase tu enkrofobi bare ne nia bebom yesi assembly so mo se pe baabi sa de adwa kese e wo mamobi empotemo etomu se tu amanfo atena sa area for over 50 years no ye to mu nyina afro we na amanfo no so bonti ase Wisdom Boatin otime ka mo acha pay eba badwam dwumade so na Adom TV Assemblyman Wisdom Boko die. Hello. Boko die. Wisdom Boatin. Boko nyame Adom na mo so e. Nyame Adom. Die na ma na ye die ama wo manfo se obetu die free baabi a Ayawaso North Assembly si wo muntu mfafro no mfa si dwa emfa mamoyi. Yo, onia they only say municipal no be na otwemi no ni an autonomous affair say ya te Ayawaso no potem bia ya from Senya electoral area I be mamu bi general hospital aban say ohia asase no na omodi aye mputuduma na they only say many MP, Honorable Yusuf Jaja Fatami, many have impression. Honorable Yusuf Jaja, we are member of Parliament, and autonomous at the fair Yemien. Now, you call no, your manage as you say, a domina will two or mono. A free man will be general hospital, BBC, man will be quarter, main road, no, yet also. It's a call ya, but now you negotiation. Ni enye de ba ni eni krofono enkasa yi ya ka so ma na otu ye fentu afi sisi a o se obetimi ama edesi kra na o ma atu 28th of eye busumi ya ye wuramu ya esi to floor no ya transasi so since 1963 ani e ba asasi so 1963 ani abani di asasi no the man just see a penny at the better on them. AMA and the assassin the man say yen si die near transfer. It's Musumi Bia, it's your assassin to assassin every month be a year. Says ya the homo patchan is so moon yes can be free. Assassin at Tosono. Na yes, si die and I'm not see a on. And your castle, and I tell ya, a damn yes, Subia and Cabaya. Omonde dino no more rent maximum phone back it was all dices as so and your debut na komunya butremaye na me pamuno e nkwa e befa so a ye betu it's not the all no ya ka yeah the letters are called house yeah the office of the president but Wisdom meaning say abra assembly ne ka say wo pass as the si ne office no ya mamkrofo bi won ma ya mamu compensation ya komu entu mo amanfo agi sika we nyina say kadi to kadi kwasa ya di wana bibia ni obi obeka sa ati obia no kra bia ni no kra e ba akopɛ Ghana ya Christopher and Muslimfo ye de no kra na ye de to mamu obi obeka sa omamu obi sika bia say obi ntu no anya no kra oma e ka omudan first me hona na mete ka me dan no 2000 ana mo de mai so o my ka mo dan no e bi 500 Ghana e bi 1000 Ghana e bi 2000 Ghana e bi 300 Ghana it is as ka no sa 2500 300 Ghana na dia e bi o be bi o mu si o mo office no be bi o mu si o mo office no e ho ana o mo mo sa TNT e no kra nya compensate o mo si TNT
almost the office no cry yen si me ya omugu so omoye na almost pass as the at the aye project foforo and also my ya secure baby their mom now the other share area say pressure talk of so and my asat no na to 10 o'clock na me jina mama bi general hospital and ma for pressure enti yeah right some the call hospital e bi kwanya stroke and na to bi na stroke and na to obi anya stroke was asemo enti na to me asa mo dey my me dey enye enyan sese mo kan assembly ne se wontie ni opeso wo ye de empuntuo eba mamo bi enobeye dia na moye ya gusupa abane chew e gusupa abane chew se yentimi ni abane state ni twema so da eti egusu e pa chew se onya botrema ni amamu den na obetu asas na man just na otwemi ensape so onfentu ana boso so onfentu eni amamu den wisdom nia wo kan o pese o kire se just 3 weeks here de mamu ya ne ye maso atese o se mutu fru ana se yabo mama ne na afi ne ye ka chem se muntu officially no o say asase no ya ban asase enti no at any time bia no here bia oba beje asase ne bi but as to say omo ankasa ba any community na yesa communication ya wo kan wasemi bibia say no na akwaya atesem amba betuyen akwaya atesem oma betuyen ye kwa assembly meeting and ye nyina eji to mu say sani obetu nkrofo no tra da sa ne de anka ni omunje dan ni fu nkrofo ni nsem na afi ye rent dan no and for more back only our rent mo bia even stay down at 6 months for pressure about 10,000 sika benyo ne nyeska ketwa ya ka almost change na into Wate, wisdom better see piso aje brand ye twin komo ene anope wisdom boatin ye assembly member the man share e wo senior electoral area ye no what mamobi wo ayewa so north municipality emu won krabo premantemo aban si wo tu omo asase no eye aban edia en na kofa wantwi dia wo so matena for over 50 good years abra aban si wo tu omo ehefa ena omo eko lady wa fa daily guide abokata ensha se wo da abokata ne online embosue emu daily guide say 6K USD caged after gang rape. Japanese arrested over romance scam. Nana Opin Sunyane Airport. Cancer causing substance found in Burkina. But once a guide mine Burkina. I didn't pay for some friend Burkina. Yes, say adie ma cancer ebiwo Burkina na uto edino emu. Daily guide anyway basa so na daily graphic da wakata and so any also today is Founders Day. Please nab 4 armed robbers after sustained intelligence. Ghanaian makes breakthrough in HIV cure. Tie ku enu asa na jesabio umma adwama bono enkosro. Yeye sada amanfo a eda eduro so no enum na ama nipa dodo a enye be na ka atwom ko saba no eso tia na eti but Yankoso Emoy Hobai. Sunyani Airport Phase 1 project inaugurated. Daily graphic and so that way Ebane Anopay. Ghanaian Times quick quarter. The doctor could see us phone about 16,000 mental patients in Rome streets. Abadan for bedroom pim doing 16,000 and a number Monteso. You see any baby at the more ada. Anything the JJ as a doctor could see us mental health fund near Fambo baby. Efmas abadan fo nyina enya baby en president of Grace Sunyane Airport the wakata odo eba adwaso ne anopai no ye twa won aba na agodem nsem aba beto aso bedwam enie Kuninisia our free mo big 6 na mo yempanyemfo nsebia na mo don United Gold Coast Convention UGCC ekuo no na saa ekuo no na ya amanyoko bia na edemu ye pa obre bia twama na purchase for edi Gold Coast ene Ghana for so na samre no emrofo na edi Gold Coast for eso no eye di obetumi bia edi sise kuninisia ekwan wa afia pema hankono ene adwanan woto no emu ai na mano sunti no ipa miensa no wanyini esa wonimde ehwere wo nkwa wo wiase ntokwa na tosumie no no mechire World War II no emu ena mo nyina sunti
ene Ghana cedi no obehunu saa kunini nsia no so monfonyini edani na saa kunini nsia medi won hodanse na wondin ene Kwame Nkrumah Ebenezer Akwaje Edward Akufo-Addo Joseph Boakye Dankwa Emmanuel Obechebilamte ene William Furiata Owo Kwame Nkrumah ebo bobosome ne de toso aduonu baako ne mu wafi apema hankro ene nkro ne mu na ofoyiso bosome ne de toso aduonu nso ne mu wafi apema hankro ene adoso mienu no mu ene opanyi ekwane nkrechi no e Ghana manyoni opanyi na ntia se wo manyosem mu eso kwa akiri osachefo Dr. Kwame Nkrumah ene Prime Minister odikan wo man mu sansoso ene eka wonu mu atumi abedi mampanyi e wo man mu a odikan ya otumi di Gold Coast anim ema omunya omofa ahodie ade free Britain for ensem wafi apema hankro ene adonom sono emu Pan-Africanism eyade baako ebibifo nim se Kwame Nkrumah edi mu tintimban yie pa na suapan hodo okoye ebi ne Lincoln University, University of Pennsylvania, London School of Economics and University College, London. Dr. Ebenezer Akwaje nso owo na ye homo bobosome ne de tosudu nso ne mu ena obepon bosome ne de tosudu nan ne mu opanyin no ekone nkrechi opanyin no kekuma omoboa ete United Gold Coast Convention UGCC ekuno okunini no yomanyoni no sansoso eye mrenimfo esansoso eye centurini school koye no bi ene Hampton Institute, Lincoln University, Columbia University, London School of Economics and Political Science. Edward Akufo-Addo